Maya Mukhrumjari Doming Beribus Impact News ni Manung Thorm da Kshetrimayum Premchand Maya Mutram Nokchari. Ngasi kana tori matang asi Manipur leriba tongan ba khogi reserve forest area sing asi khogi chanabi matungina haibadi logi matungina eki matungina masida khogi niyam kaina tasalakliba mayam masida lenga ki makaidagi maile nebo singna takthorpa amadi masida lakpa khogi miyam gi wakat aduga hairiba forest ki area sing asida tamma sum kunda salakpa dagi uwa ka thalpa sina maram orga kadai fauba koida akai be pe yaba ge haibgi matangda manunguna khananaba khogi studio election biribasi ahan mada aigi hek yeta phambiriba se Imphal Free Press ki editor biriba tamo Pradeep Phanjoubam tamo baham tamo okchari aduga ani subelection biriba sina Conservator of Forest Central Circle gi khogi Longjam Joukymar tamo tamo okchari aduga mathang election biriba sina Environmentalist Wangkheirakpam tamo okchari ahan masai tamo Joukymar laksage tamo khogi mamang sahi dagi hauna anauba lenga sin laba matungda Manipur gi tongan mafam kharada eviction se haukhre aduga hari eviction se horko matamda dom praja miyam dagi dom khoi pen da bam khoi wakasi dom toyen lai aduga ngarang su khogi ngarang eviction to timing duda miyam na haik liba se mafam masi khogi forest ki area nate haiba ma kana hairi moi hari se ado sigi laiba mayam da hana notification piro hana notice to matungda adi makhoi da khangala fawuda sumaina se na bi phibam malak ko je masi karam tholakpono masigi oibe aba khogi maram sing chikari kai lebi to mate mahana thambi se na badi kari sulaite se na badi kari sulaite reserve forest lebi sing se koi ki Manipur lebi reserve forest sing area yam banate some 1467 around 77% gumbak ne khoi se ko Manipur lebi reserve forest some of the reserve forest koi ki Manipur state oidring matam da Manipur India da merge tawdring mamang dagi habiti darbar gi matam dagi Maharaj gi matam dagi reserve forest ayam badi mase Maharaj gi matam da darbar resolution na pastor matam da laukthom ka ado high river reserve forest sing je adagi Manipur sin state lor matung da su ko laukthok ki notification thokpa reserve forest ke am amale ado aina hygiene badi reserve forest haibisa ekoi gi yamna magi clear cut boundary leiba pone boko and moreover ekoi gi Manipur se ekoi da leiba forest ki area ponamak se ekoi loina boundaries ti this size toraga working plan hai sema state government na ari even central government approve toraga leiraba working plan ka working plan sing makha da leiba reserve forest ki protected forest ki leiriba sing je loina magi clear cut boundary leiba ngaktane ba aduna ngarang eviction toriba do ekoi gi reserve forest mong clearly Langon reserve forest ki boundary haiba portion du da ekoi gi hek labuk siga masai gi hek singkhong jiga taina mafam china boundary ne ba adu rebadi ngasai sajaliba structure singche ekoi lairiba lambi du gi mathak tani lambi su ko na sem gi bani reserve forest ki ekoi gi map ta reserve forest ki manung du yauna lairiba po ne ba ko arita di lambi du mathak ta lairiba no structure recently sajan process sing adu di clearly khoi reserve forest manung da oiba ta bani ko aduga ayama matam da khoi si keno je thoi khangna natraga ayama na khangna ni aduga eviction haiba se masi continuous process mani khoi gi forest haiba se khoi concurrent list ta leiba kano subject mani aduna khoi gi reserve forest bu protect toriba action ase Indian Forest Act oisno Forest Conservation Act oisno central action chini sen haibe action jing makhada adu action jing makhada semi burun jing makhada division forest officer se koi full board pi ma eviction tobagi lai kano mana magistrate lam de lebe power magistrate ma de le piri power se sig full la tum dai adu ngan eviction tokiba koi ngarang se date 9 de eviction tokiba sigi koi Divisional Forest Officer, Central Forest Division Sina, road number 81 ki makhada, Sokos notice ma pire, 17 June 2019 ta ko. Aduga Sokos notice have sin. Sumaina koi reserve forest manung da illegally some structure construct tore, sajal or occupy tore ko. Natraga cultivation tore. Ado high base masigi activities sing ase action ji against ani aduna nakoi eviction toro to maram pi haibane yalam sokos notice se aduga 17 June jidai da issue toriba notice se nakoi gi reply to on or before 25th June jidai da halakada woni haibane
ado makoi tara maris da enclosure tara maris da notice pir matung se da enclosure ani khaktana respond tawi ka enclosure an si respond tawi aduga makoi na suhai maduda reserve forest na le na te du hai ko adagi document kharasu document sing se aduri valid loitre aduna divisional forest officer sina mun khanar matung se da second notice ma nakoi na piribe application se khoi mun mana consider tawre ado mase valid reason oidre with reason ga loina na aduna nakoi gi application sing se reject tawre haidana amuk akoi gi eviction order si 28 June state da order si pire ado haribade nakoi na madu sajalibe singa se 5 July boki manga loina ba loktho haibane ado amuksu makoi na mathangi nek mathangda makoi na mu reply pirakma tam state da moina haibase reserve forest manung oiragasu humanitarian ground da adjust to buyo haibane ko adudi lo na ti ate na ko aduna amuk second eviction notice se amuk 3rd July da mu issue tor me man 2019 state da amuk su hana 5 July buki manung da loino vacate to haibase 6 July bu matam pire aduga divisional forest officer masa maka hariba missing aduga asa enclosure singa sega 5-6 times unarabane fajana explain torabani verbally explain torabani in return explain torabani adu aigi da sumulami aroiboina aina su fajana explain tawgribani leiriba reserve forest ki boundary leiriba legal provisions fajana explain tawra matungda akoina 6 boki manungda vacate tawdragari eviction tawni haibasa mase akoi matam nimit humnium sung piri ba koina nimit humnium su piri aduga even hayeng eviction tawrani haibaduda akoi staff sing chalaga hayeng eviction tawrani aduna vacate tawbiro haibase akoi tang July ki nipan se masai da pung ani homa doi da pausung pi rabane ko almai to na hariba khoi gi piriba khoi notice natraga khoi request singa do kano tau da badagi khoi di as forest officer moina khoi gi main duty di forest se khoi gi protection do was khoi main duty ni aduna division forest officer sina man pi khiba matam 6 July se gi nimit humni chondra ga eviction tau gi amen makatan lak chingwen tamong sagi forest reserve area sing na leiriba khoi yum kai ga sajaliba mayam se masiguma mayam sida khoi miyeng changma wali chang sagi tribal right no odoribra nataga maduda kari packet from thok pai tare masida kai lei sim tang ji ebik selama se yamne to select to budi abadate ko atopa issue atai ke yam ma leiriba ko once mase settle tawragati akoina ainga sai hajagi bado so cost notice pigadabani eviction order pigadabani makoina piriba reply do properly hard to butabani aduga in many cases ta ko akoi eviction notice se hek pirubaga or order je pirubaga court satpugumba court satpisisu aru court na madugi kano dura asumara nakalan miki yengado banina court na many time stay to ba ko se khanaba loido vacate kano eviction to yaro habugumba atopa ya maruibe sumadi koi reserve forest sing state da akoi gi revenue department sena akoi gi pata pisan bas revenue department pata pisan bas it is very serious issue aro hariba pata sing je aya mana khoina yengjoba matamda kari dawi lower level gi staff sing na piram bogumba akoi gi MLR extended piriba procedure me am to follow tawduna mana piram basule pata si pairgadi ko hariba pata se masi makhoina pairga su masi asum badi natte ko mate against the act neba aina sai hajagi bado forest se kanana central ki action na Indian forest act adagi forest conservation act central action ni protect toribane adugi against the state act amagi makhada pata pibesa masen nan and void neba mate ko or state government ki order su ko 1994 da clear cut standing order lai maside da reserve forest ki manung state da karimba pata piramba or recognize toramba anything must leragadi madu shall be treated as none and avoidable lebo ko adubu laibe sudi koi gi ngasai gi patasma pairgati court maduna agi si pata le ma phamti sineba complaint tawdurese ko sigi sujama aduna court ki ji court na finance diesel ma pidragati eviction tawdaba yadabagi ama adanga sai panbi gi banga sai forest right es ki matang da makoi gi rising ase settle tawdaba ko maruina koi gi certain tribe sing se aduga masim tang all certain tribe haraga koina certain tribe khuding bak forest right eski makha the right settle do eligible oi bedin natte ko certain tribe punna te ko forest dwelling certain tribe hai bane forest dwelling certain tribe hai bistai da criteria hom fulfill tawdo sangai ko ado mase
ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯤꯡ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯂꯝꯁꯦ ꯄꯇꯥ ꯄꯪꯕꯤ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯟꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯤ ꯂꯩꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯇꯦꯛꯁꯁꯨ ꯊꯤꯔꯨꯔꯒ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯕꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯠꯅꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯆꯠꯄ ꯐꯖꯅ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯌꯥꯅꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯔꯣ ꯁꯤꯠꯅ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟ hꯟꯖꯟꯅ ꯄꯇꯥ ꯄꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯀꯦꯆꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯅꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯄꯦꯅꯜꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯂꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯟ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯥꯡꯖꯍꯧꯔꯦ ꯂꯝ ꯂꯩꯁꯜꯂꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯕ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯂꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯗꯣ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯛꯆꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯟ ꯆꯠꯆꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝ ꯄꯇꯥ ꯇꯥꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤna ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯁꯟꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯊꯤꯡꯍꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯎꯁꯟꯅꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯎꯅꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯅꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯌꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯚꯔ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯄꯤꯔꯨꯅꯣ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯈꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯥꯖꯟꯅ ꯂꯩꯔꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯄꯣꯟꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯤꯡ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯛ 2019 ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯤꯡ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯅ
community ama thaina som layer me harga khoi se imphal layer hero ne moi se hana forest leader musu forest area ne have unclassified forest layer kamus layer kan sida moi se jorum forest dwelling haiga dorira traditional forest dweller kai si town leba city le missing si harga dorira have possible si ga question tor ga doriba si ja khoi kup na study to om changi ta se na khoi na kamai to do no se to ga khoi ne ta claim to kan sida ba adaga claim tor forest dwelling oijar musu reserve forest and auto credit forest during settle type to see arrow hai kan classified forest li jaki ba kamun le jakre reserve when lekha kan dri moi raisi district tor kan adu lebi ari ha le yar state land makha jangar mina state land chanbes sudden class of land in jangar mina adu di arrow heavy arrow assume me amsi kup na so khoi study to om changi adu ga khoi sida manipur thok kan si issues me si hajik national education policy ki apna draft le re si su nai na bai posi yaw de forest ke access nai to forest hai kan sa khoi manipur na notice ki state amasi Pazana Asimakar covered to forest I consider. At the Kamaito sin effect or Trage, Hidina Hudragadi, Akui Hansanabi, Kenagasum, Iran to dinner. Sina, when a Handagi has feedback, Hungarian forest Rafi Aravina, the state Taro and Tori. See public as a form of the Putona, Nainaraga, some sit or Gadisi, Soiberina, Iran to Narkani, Nadrasi, Maka, Miam Sokanis already, Heidi, Huigi. Hana chanabi tradition kaira kani kahibigi mo kumna nei ho matam mo ka suma nei na ya out deba okay Indian Forest Act 9 2019 nei ama draft am lei re so yam khangna Manipur se yam kan khangna rum giroi ba si khangde akhoi gi akhoi haisna sai gi aduna sai gi sarkar gi thapuk to kam ho ba heta forest land manung da adaga riverine area manung sida Patapia de Harry Pisal means to me the hope Patapia me hecton toidrina but Turianzi Sinkan Trakanda Lamatic medically with the Pisalame Lam Tonzalani Turin Kuzalani Turingi gonna say Hamagi water carrying capacity see me some tassel doing picture drain my problems I'm doing totally see Atesu Tankali Kamusala Hargasu Arihan Sabu Kamudi Sarkagi has get concerned department changing the law to Congress of me can so laws the Kanga Brian by pass or consider why see laws of Kanga the Masi Kanbiare, Masi Wiki Log custodian, way are any high and Kando Kamusing Sina, Moina, one son, Lamzi Pitomiba, Lam Tired of Honda Patapisalamba, Suma sings the idea of kind of Takapam Tangrankle. I have the Sarkari lady official singer Makoina Wena, Lam Singasi, Kangana, Kangana, Habitat, Makoina Pitopotion of Maram Weraga, Hosi Mayamache, Nariba, Habidi, Yumta Kraba, the Gituan to Wanba, construction camas, Harba Matunga, Takayakpa Habis the boat, no I would have Natabina to Wanba, Tokoin the Totoka, Toy having to Amaronda, Saba holding either, Habidi, Yum Sababu, Dukan Boros, Saba holding either, being Chahudi Bashina Karino have a home the Toledo. Adugai Mahatana, Tamuraman, the Luxembourg was say. How you should have climate change kind of Yamna, Mayamna, Kina, what I mean habitat. Kogi Aingasagi, Kaitarakpa. Sinamaram, whatever Koida, Hanaga Manam, the Vishim Yama could some experience or pa. Adu Masiki Horok from the Mayamna, Uyan Tatpa, seeing Utopos Kangarabani. Kangaragasu, Nasagi 2006 key recognition of tribal right X, Masiki Matung in the Kogi. Dwellers in Haitare, communities in Sing the Tabi Abasing say, Makoi say 2.5 hectare box in Mokoidum, Sandogodum Tabi Abalamsi. Aduka Matata Musumo, Hariber Rachi Matung in a day Musumo. Number of families say Yamna specific when the Panda Vaitare. At the machine number of Moraga, some area Krada Habitare, Manipuri, hilly region Krada, Kogi Patakana Ching Kotorpa. At the machine number of Moraga, the climate change. Yamna Miamna Mipane, I mentioned the Hena Quidasum, Aki Bosum Polaka. I don't know Maram Sagi eviction process the Aquagi Chinga Tasla Mayamse. Siki the Mokta Kuna Karikato, we are Balay Aduga, environmental Kavi Piracia, Siki Matana Kagi An issue to Yam Graphic Pukut Pirace. The climate change keep saying, I think separately deal over the Kale Brian Kale, Simatang study Canada. Masi huzik eviction ki port laiba port se hoi forest rights act ki makha da su lakpani aduga process e Manipur khata ki phenomenon nate masi Supreme Court ki process Supreme Court ki hearing mayam chathari masi is the
13 February da ama Supreme Court ki ruling ama lay adu challenge so wadagi I think sometime I think 18 or 28 February da amuk 28 da madu amu challenge so masi amon postpone tawre hai bitare masde kari gino na ojigi just Manipur gidi yam pick pa nam masing hai tare nevertheless amor task is important but India gi sathak ba process ama madu da locate tawam changi masage da mayam challenge so isi procedural problem khara leibra haidi FRA makhada magi koi mi mana mi evict tawdringai da mi masi FRA makhada magi rights a certain tawde magi mana claim there is lali adana mas evict tawdabni have some 111 million people like evict tawni habigi what ki ba mayam there are a lot of campaigns ama chathagi hujik chathari hai tare masage ai si adu manung chali chandi habigi process to maduda lali landi habigi poto lakna duine ba sai ada madu jong Supreme Court push tawrabne date se adaida aina khangdabadi department dai simasi si kamaina hujik adugi Supreme Court ki ruling lain madu kamain lakno haiba ma that is one issue aduga different akogi reserve forest ki forest ki debate ta hai taragadi forest ki debate ta reserve forest ki protected area national park aduda mayam categories ma ko reserve forest ki poti yeng so akogi Manipur gi on specific yeng matam dasu Langol forest for example ngarang eviction tawni heba tawgribagi kano gi mafam si British madam 1938 tagi akoi Manipur gi on forest ki kano jam kana leram banate forest ki law ina adugi concept adi umang mayang leram banina British la kan da lakhiba concept ne ba lakhibsi all over India lakhiponi adu Langol adagi hengang gaisi akoi gi u gi supply lakna na ba firewood supply ki tab the reserve forest and moi gi British samadi ningthau gi lakna ba singiba pot amane ba adi mamang da reserve forest oiding da masigi status of lamamadu gi status gi reserve forest ni highway wani mari mamang da kari status term ge hai basi masisu I think not very clear in history is yang man not very clear masigi Imphal face story ba jaga singsi valley face story ba jaga singsi reserve forest different purposes khai dokra aduga si particularly Langol hingang si firewood mahal ka haina haiba mal this concept se moi sinasibo hujik si over the years hujik budi yam lan khre mathang lang khre adu same law se apply tori the same colonial law di apply to the natte hujik same koi British na enact toramba law se moni same apply tori se ada hujik ha moi gi mi khra una matam da su moi hana dagi 1930s dagi thiba khot pa leiram ba kholam kham dai population expand tor pa khol pa adu di mi akoina control do bungam bante now I think hujik FRA makha da su lakadoi si akoi gi how far akoi forest department na madu exercise se kyam to wirage haibidi area se for example Langol reserve forest and extension Langol forest ta kyam madu assessment kyam phasan to wire number of people adugi akogi khabar da kai dadi amai moi da notice sok lerambia adu akoi udi udri adugi masi potsi hana akoi tom Pradeep Phanjoubam I think there's not only akogi anoba laiba forest policies in nainaba mathau tai heavy because more than 70% of the land is forest hai and only about 7 to 8% is reserve forest ni ada yam badi nate yam da masi ki whole debate si ama state ko ina mayam ki consciousness ta masim di dakar lai vis-a-vis of course climate change ki issue lakpa adagi climate change ki wadan tan akoi yam toine ising chawre ba kholiba encroachment lai yam na particularly akoi ki Imphal facing kano sei sa leibra hina khalle ado masi forest department ki role si I think for kano khatagi settlement revenue department khatagi pithok ki question oram gadabu mande ai wakhal dadi masi forest department ki institutional adum kara gap kara leram gadra haina khale because I personally aina personally ai office ki taraga case ama forest department ka khani Langol reserve forest manung chinba ko cherau chingda madaida ko children's park aina moina akogi joint forest management haina taraga sinam laikai joint forest management taraga moina restaurant gi type ama kana torme adu Moneywood children's club haibra madaida aina Supreme Court NGT da pubne madu kamaina madu gi lamsi kamaina pirino non forest UC kamaina forest department yauraga kamaina pirino haim ta ai case aina ngame masi structure dismantle away because clearance yaudana term dina
in fact huzik chao sing itself is completely huzik lokho khrabne thugai khrabne huzik place clearance ama provisional clearance ama pi madui potu dei habit uzare adubu forest department gi han mayam encroacher ne have si forest department gi institutional kano problem ka gap kha leibra adum jai thamjani keno da adum se leira aduga pithoiba clearances area pi ko huzik Manipur the children's club ta akoi court case ngam hoi wani madu tawgidaba wani huzik anu walaiba atopa clearance pi ma so I think there are problems aduna punna akoi forest issues is important oi hena khan targa I think akoi desu dum akoi na forest desu department desu case to wani but important oi na lobagi ne moigi institutional oversight kyam legre moigi ke failure lebra ada kari kari mayam asi debate si khara open up tau tar ga de akoi su mateng pang ya hai tare kai them ni na ma sing matang jang sai gi akoi gi forest department da su kitang gave lai bagi mami tarak pa si kai them ni yam sume encroachment hai besi matam cha cha na hoi kano to ho do bane ko adubu issue kharati akoi gi control gi wang mar su leiba masai na hai jawra pata ji su to re ko aduga moina hek kano to ro matam sai da encroach to or yum sajal ko matam sai da akoi eviction notice issue to matam sai da adum court chatla ne ba ko court chalaga adedi stay low bani khangde adi courts di different level na dum thengna ba yai dna ko sig mastai da encroachment ju henjan ki ba taseng summe matam chana ek tau da badagi encroachment thopuni habisidi yam summe masam ba adubo hoji ngara akoina eviction tawri base hoji aina haiba ngasai FRA gi issue adigi court case leriba masigi singje akoina khandoga hojikti ekoi kari tawsigi na no new encroachment haiba koi keno seneba anything new encroachment la pase khudak ta lokthop haiba se atai duna hayeng haribi issue sing ado settle tor matung da court ki order du ki matungina or FRA ki makha da right settle tawba yaba yadaba or eligible oiba reject tawba adu matungina lakserani ka adu ngan eviction tawri besi kari tawbuna haiba koina haribi structure si forest right eki makha se da akoina in case yaren khalase all forest dwelling scheduled tribe ni han so low se ba adu tadi eligible oigadori besi makhoi ji 2005 ki December 13 December ki mamang de lebe du da ne ba adu haugi ngathan gi keno sida gaigolung gi sida akoina lokthok ki bese divisional forest officer center divisional lokthok ki bese high be structure si makhoi gi sigi imagery su ju ugani ngasai high riba keno sida da 2005 sida 2006 su lower se ko hai ma pham se da kari su structure leram de ko 2006 ki masigi imagery se 3rd July 2006 ke ni ko adu betar di ngasai hai riba mana 2005 ki December 13 December ki mamang da lega don hai be du di higher ga di moisi they are encroacher natra later on hai be di forest right action period du matung de labo so recently ekoi imagery mathang 2006 adigi 2009 sida su kaisu leite 2018 that just they have started construction ko aribati hoji forest right exiki marum sida ekoi gi new encroachment ji sum tobudi yaro eba natra adur betadi right forest right ex makha da right to settle tawtri haidan encroachment ji whole area ju settle tobudi yaro eba aduna ekoi na hoji ekoi gi kanoti non encroachment habisene aduna forest clearance piram baje some structure khara tako hoy adugi parcel lak sake aduna madugi keno state da makhoi je fully confirm tor matung da different angle degi satellite imagery degi confirm tor matung da highway encroacher sing se they have come very recently 2018 say the structure ani natraga ahum orang onis da urise adigi ayamba lemori ba tram idumang do lemori 2019 da neba ari 30 nokhoi je qualify su oite ko FRA ga makha da right settle to bi no su leite haidan lokthok pone ba ko adigi ngasai ra mandana sai pan bigib the status of langoni ja forest ngasai in haijare 1938 ki November ki tari ahum orang mani 3rd November 1930 state da Manipur state darbar na resolution lorga masigi matam duri yam phajai keno se moikoi darbar state da kana member yawi koliga se am phajana le ko ari matung state da moigi decision ji maharaj na approve tawri ne ba ko masi tawre aduga hariba yes matam du da Manipur kana bana haiba akoi gi langoni ja forest ki status se
हाइबदी मणिपुर से इंडिया द मर्ज तौद्री नत्रा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से कोई चटनद्री रिजर्व फॉरेस्ट से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की मखादा नोटिफिकेशन थोगदबनी को अदुबु अखोइना मणिपुर ने इंडिया द मर्ज तौर मतुंग सेदा अखोइगी मणिपुर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर 15 अक्टूबर 1949 जिगे मखास्ता हाइरिसी एनीथिंग मतम दुर डिसीजन लौरमबसिंग दो हाइ होजिजी अखोइगी लेरिबे एक्ट सिंगदुगी मखादा लौबा डिसीजन ने हाना लौगनी हाइबनेब अरुतारी दरबार सिना रिजर्व फॉरेस्ट ने ना notification thomi base Indian forest ek makhada loguni haibane so far any court matna right from lower level gi court ge up to high court box se lango reserve forest nati haibe se amat laite loina ba court sing na loi abhan to bungak tane adagi amo sai supreme court ki order lai lena sai gi kano to ba akhoi gi eviction tawi haibe se aduni aina sai haijabado मखोइदि क्वालिफाई सुगै ओइद्रबा 2005 की 13 डिसेंबर की ममांग दे लेबा हाइबदु नना नत्रेबा को एकदम हाइब शॉर्ट पीरियड अदुगी वाफंग नत्रेबा नत्रा हौजी रिसेंटली 2018 की लेटर पार्ट और 2019 की अहो पार्ट रो लेबदुदि मखोइदि रियली इंक्रोचर ने दना को अदुगा सिमजोइ थमदे फॉरेस्ट राइट एक हाइबसे मसिसे इट इज नॉट बस एक से करी न हाइबदा इंक्रोचर रेगुलराइज तौनबगी नत्ते मसिम खोइना खंबिगा तो बसे को इंक्रोचर रेगुलराइज तौनबगी नमक्ते मतम दुदा अखोइगी मखोइ मफम दुदा लेजराबा प्राइमरीली रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट हाइबने हेक महौरोन मतम दगी लेजरगलाबा को मखोइगी राइसिंग दो ngसाइगी रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफिकेशन और एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट नोटिफिकेशन थोप मतम दुदा मखोइगी राइसिंग दो रिकॉग्नाइज तौबि होद्रबा हाइबने को अदु ओइब्रो ओइद्रबा लांगो रिजर्व फॉरेस्ट 1938 सिदैदा नोटिफिकेशन थोतना रिजर्व फॉरेस्ट ओइरबनी मतम दुदा सोली होय माराजी प्रॉपर्टी नि सिमति को अदुदा हाइबन नोटिफिकेशन दुदा कनाव मतगी सी मफम सिदा सिगी राइ ले सिदा लई होइबगी करिमत पलमते सम पलम खरा सुलै सिदा लाइगी अखोइगी होय लाइरेम बिसे सिदा अखोइगी केनो से लाई सेलुंग बसे मा लाइगी सेवा चटप यागनी तौबदबु मा कनो तौब यारोय उ कफो यारोय बो हाइरमने इवन सेलुंग बदबु को अदुना सिगी अदिगा साइ सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ले लेना कमाइन इविक्शन तौरबे हाबिस मसमतंग सेंतुक चनंगे बको अदुना एलिजिबल ओइद्रबा न्यू इंक्रोचर दुदी अखोइ इविक्शन तौब ताबने मतंग स्टेदा अखोइ की सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर सिसु हौजी इविक्शन तौब यारोय हाइब नते ऑर्डर अनि नि पास तौरिसि WPC अखोइ की सुप्रीम कोर्ट ने पास कनो तौरिसे को 109 ऑफ 2008 Wildlife Force versus MOF को 13 February 2019 सिदेदा हाइबरसे अखोइ ngасai khoina sedun forest dwelling sedun tribe ni haibasing magi yaraba ko accept toraba sing yare natraga reject torno marong kayamom le sedun tribe ni harga oidabasu legani ko ma piri ba documents nga do maduna fulfill to amam legani makhoi di yam to na eviction to haibane tawdabasing do khoi seriously view to goni haibane ko ado ngasai gi ramadan hai gi ba khoi keno tholokpa keno dagi mi adu yamba eviction tawdawi question du le haibadagi kitang masina hold tawro matam khara hold tawro haibane ko hold tawro aduga to amba khoi gi keno sing hangebe state sing dagi even forest survey of india dagi ngasai gi leiriba portion enclosure gi position karino adagi 2005 ki mangda leire haibana karaino adagi eviction tawro matung gi position no karino masigi satellite imagery CPU haibane ado supreme court yam serious hoina lawdoreba aduga ngasagi new enclosure si lokthokpo yaro haibedi supreme court kari tu haite ko sima adagi ngarang hana thokiba telangana high court sina pass out order 16 June state pass out gibani WPC number 11946 of 2019 ko masaida divisional forest officer khajnagar sina 67 primitive Certain tribes eviction taweba aduda mokoina case tawre telangana high court state da akoi forest right sigi kano tawbidana khoi eviction tawbire haidana aro divisional forest officer sina fajana moi gi kano state da counter state da man haibase akoi satellite imagery study tawre document atai fajana study tawra matam state da mokoina enclose tawgi 2013 da kano tawgi bane lesson gi bane ko aduna akoi gi duty di tasena moi forest right esi makhada qualify oidraba oidaba yengudune aduna
forest right eki makhara setan tawdri haidana aigi forest sum encroach tawri dardi madu protect to khoi gi thawni haidana madu eviction tawbani haina ma court ha madam da court na lot of appreciation ge loina upend tawe ke haibdi khoi gi forest right eki makha da kudong sa ba lauraga khoi gi reserve forest area sing encroach tawbugi matang ofam mayam lei haibni tamon haipining base matang shaida break am han lawjage break ki matung mayam tunan jara ke impact news meng ta don lebi मैं मुकन तराम मोक्चरी खनरम लिबा से कोई मणिपुर लिबा तुआन तुआन बा कोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिंगदा एनक्रोचर तखलकपा लम खोपचलकपा मदि मसिबु तक्थोकना बु खोनरपुदा लेरिबा तुआन तुआन प्रोसेस सिंग मतंगदनि आई मखाताना तमो पदबे लाक्सनिंग मसे तमो सगी फॉरेस्ट राइट एक हाइतना कोई डॉलर सिंगिसु सुंबा मुखोगी ओइबा राइट मे आमा पीदना लेरे अदुगा मसिना मरम मोरगा खोगी मुखोगी कल्टिवेशन दबु वरो नत्रगा मुखोगी तुआन तुआन बा हिंगनबगी लंबीदा हाइदारे तुआन तुआन मसिना एनवायरनमेंट अकाइबदी पेक्तबदी नते हाइजरे कमो अदुगा खोगी होजिक समना पल्लबदा कांगोपगी मफम कयाम हाइतारे चिंगी मफम कयाम चिंगमाई जे पुलप पुलप कुथरोक्तना होजिकसे नोंग तारपगी इसिंग गाजे जो चिंदरक्तना फाजनबा उ बासी याम लायत हाइतारे तुयनि मौ हरफम सिंगसे अदो मसिगी सोयसिदा ngसागी 2019 gi draft amsu leire masida kogi environment protect tawna mayamna semiba kogi action yamana ado masi protect tawna ba karam gadi hapsan ba aduga masi matanda nainaba matamda kogi manipuri oina kogi manipurni yengmo matamda kari gadi tawke masi matang si matang kogi anu wen crosser gi sina wa moi rego aduga hana lejerma kambu gi di kai ja toy nong se tanok si aroi ge tanok thukte lon se natural rights ke phangoi ro tokan se ba leram ga adun sa traditional forest dweller ga haisi chai adu man leram thai de le bor ga di moi dum lehum thui ga haisi thai to adu ano akhoina hajik langol gi to isa ano sang pusi ya hum thukte adu mata city reserve forest ni reserve forest si ayam de hoi valley area da ga le ma ching de unclassified forest na atopa category forest am lebi na sina to an re law se law sisu traditional law da ayam chakra kun gi to sira ba aduna akhoina ngasai haiba chingmai sin kokchalak pa hi problems pulap kyo no imina rin sa sena ko holiba kambu dis moi masama ki problem oi ha si ising le select bi posi yam to thing rin ising le select bi si hoi soil si water retention capacity si hantarak ba hai tare hai green cover out ba adu sanatana green cover out ka soil erosion ji helga soil patharak bani na ising ji chupsal le hogo do chupsal le po ne do ri se ta khoina nong churi manung suda jingji pulap chot le hora gadi jingji khurak ka ya da nong chudra kan da ising run off to kan da jingjum du jenthar ka to ren o heuro ne khoina perennial to ren hai se ada jingjira jing chot pa sida chot pa ga motor gadi hai ga sai top soil pasar buni han deru ga water si retain to na thamanga motor gadi evaporation to le to gadi ising ji kang chali da ada jing da su rongai re adu ka tam da su ngai jing da su ising phang do problem stan jing ne da han hore da hai jing mathak le ba ga se catchment area le ising ji hana na to re magi to re macha me chen le me do her kangina handana population hengal kone water consumption so hengal kone na kona da ching de wa bagi so tamen long da wa bagi chandelo da wa bagi ukrol da wa he thani da ai tam so ability so ising kang chalak bagi toren ising ya hodo bagi posi up doin thole na si myam si gi thena ba kan sida khoi ngai sai hai jong sai gi encroacher gi macha khoi hasi thoi si su padam oi re aro kamai da odna khoi na traditional forest dura le mahum da su forest kamai kan da gi hai si traditional forest dwara le hum jari ta ho gyaro ta sine har ge ta kum thokti moi le hum ni moi ji ade hore ni moi da po chauraga ada henerja lakcha bani ada hajik se kamai to ge da livelihood se select re ar le ge su kari tala cha do no habi le ta wa ai de khoi gan si low ora ge su low jam kan productive way low su techniques na wo se thokti khoi zoom cultivation ma cham ta wa de terrace cultivation ma cham ja kha tro gani aduna su sustainable do ba sustainable oin khala ba su khoi gi chaba water ga su ina se peshawan pai da ba isina khoina mani economy na hayeng chawa ti ha ga su kanam nare hospital pu ga ga be yaw do yade are kanam ma khom to ga anga am ming chan ge college ming chan ge ma pan like tam tha se ga ga peshawan ni tamina som da khoi cheng chak to kono na ba khoin lo se her ga su peshawana khuda tung da bni na yadaw posiam lak pa aduna mi hagi forest tainer bi forest resource u mi ala ga khoi sam na ga ina chingda leba mi mane hai khalasini adeda ai cha do hanaki mingjan ba sul mingjan ba phale ro jore koi to ni o mi ali ani hadi udu mi alak ta ne ta sina ba adra khoina livelihood means koi to na alternative means bi da ge have si
sis plan to to sarkar na khoi forest protection sida forest ga da uya nya ro thing ma dudi oithok so oithoi ga no da sai gi mi tangai phado mi yam yak puni na ba tangai phado gi posi ko inda ko hon de ge ha bi su yam chaw no khana bam jak da ga le ba khoi livelihood ni mo si adu gi livelihood means le ro ga scientific knowledge ma'am kai da low ura ga di environment so kani aya sam na khoi gali area tuin gi chendra gum jaga sa da u ga thau ji phate mathak to ge mathak to expert ma'am dana tare ga duna sai to khara change ma da khoi gi planning si da si pos me ya do ma le sam ja khoi gi forest ki ha ga forest ki anya de na chap yung na leba chap yung ga na moi atai moi compulsion se kari no compulsion si mi na hai forest tai na isi compulsion am de ni ada khun khara discipline nai ba ro khun khara de ma na forest anya san ha go example lo ni putona kan se da Nagaland ki khonoma village he putoni ma sa zoom to ya ba era se hen hen ga roi u ka pe ara u ko pisi zo ki firewood ke ka pa ga adi hen ya roi adi ma kha san terrace cultivation ma hum ga phajan khai do ga khun prosperous ai khun jing se ma discipline na ma am se lo channel lo chat am tor puni na ma na pa na me to bi da mai to na successful lo khun ga le jing ji kamai to na de so replicate to de ko khana ya ko kan sing ha ga di somdari forest protector wi adu mai cha thang na so te khun zum se mai gi livelihood means se phajan mi sing lo nya yam phangi poverty level ne mi ga se income level adum ka charona average le ka hai se khoina kai sari to si ge aru area khoin se asi manaba khun ching khoi sai le se ta re khun si fain ta se me ani adu gi method to introduce of si kai na ketang intervention khoi gi sarkar pai ba kambu adu ga department and pai ba forest ki matang da agriculture matang da si me am pha khang ba kambu stand ra kamai to na si replicate to si ching na sunoi le na ba adu mai gi livelihood me phang jana ba adu nungai le ge kanam di u ka pang ya ning pon de sa na ga sai gi tangai phado bri yan ba ma am de ha ai ching khun khanak si khar chal le da ko ru ching se da khun jungle le da unclassified forest mai le re jungle le ga mai gi u le ta ba re u le ta ba di sing thana u le da ma pa ne sing le khun mo yong na re adu sumo yaw ka si ma loi wa mi ne ya de ching de surum ha sin ha u yan thi da wa re mo su khang mi ne ya le mi am de so adu tangai phado yan mi adu kamai to da khoi livelihood means si improve to si ge kamai to na income level si wang han si ge kamai to na khoi service sector si asum in jo sam na khoi na ada dispensary ma private dispensary में हांगे है सरकार ने इरे तो वो dispensary में हांगे nurse में मुझे आधा चील तो इसमें ना मुझे आधा अलमारी service तो वो लेकिन सिदा sustainable हो रहे हैं रोने मैं इस खर तो भांगे खर सो employment भांगे आधे दिया लबुक चलेगा लोग है तो शायद zoom cultivation तो शायद है आधे जिसने है ना भरे है ना खल लगा दिया तो मुझे साइकी forest तो टाइनर ओए assume means खर खन चंगे कोई की plot क्यों plan तो का planning process था मैं तो ना कोई encroachment पाउस नहीं तो है encroachment लाग पाई सी कहीं ना living space पिक्चर लगा percent हिंगल कोई पहुंच नहीं अस्सी कमाई तो manage हो डगे अब कोई की settlement area या बस का इधर मी में हमसी accommodate तो उसी कराई हो area सिंसी सेज का कार्यक्रम मोंडा कोई housing pattern से में याद के याद रखे कोई सी multi story building से दा कराई हो वहाँ कर भी आगे space में खातर horizontal space है vertical space का हम कराई हो utilize हो याद के कोई earthquake prone area नहीं अद floors क्या हो सही याद के अद building को नहीं मसी मैं जो लगा मी सिंह जो community तो याद रहा forest होता ना बा अद कोई की environmental sensitive way area forest होता है देखो part area की तो नहीं तो मैं सिंह सिंह से होता ना बा कमाई तो उसी के कहीं से ताना हम थोपने वो कोई से कोई से आज सी की planning से खरा watt प्राइंग खेले अद वांगा ना पौनो तो ना बा है कि corruption की पोसी हम चाहों लेकिन ना पता सी लोटो हुआ अरे official हम दिया ना बस लगा अदम कहाँ की ओहन की बा अरे लम कंसर्न में से इना करा खुन में से चिंग से कंसर्न लगा चिंगकों कंसर्न लगा माई फार्म हाउस है ना तो बोलेगी मोई यदि कनेक्शन याम फजल लेकिन मोई बुरी इंथों कंद बा मोई यार हमने तो यो हदम याहन बा याद यार रखता हूँ ना मैं तो उसे की सुम अकोई की sensitive eco zone में हम social area तो तसिंग हर गए बा सोलो हर गए ngasai gi law strict oina si sopi ya daga ni so no hai kan sida soka doi mi sing su no ya tai to no ba si lady hai su utpi mo so ya na si to ho si so mi ani na dar mo opportunity bi ba da mo su empower to hai de akoi gi empower to wai si thawak am to wai si ina doctor ya ponde tam ne ya ponde na tra ina ha nurse ya ponde ba al mai empower to wai si education da skill level da hengala la kan sida e atai livelihood means atai am leina
si tawdrusi aina khangalagadi si problem kha handar ka dai khale ado sigi planning acho planning je board acho plan to planning board jam jada hegi encroachment la me yum thwai jo intho jo he board akhoi space people da narrow vision yin lo sia de kum ne yin lo sia de ado chawng ni vision ji da khoi shoi shoi de taw yin kan se ka to kan ji ge forest holo he kan se da forest kind of pan da bidang hai livelihood se thak hengat kan se da phani mi se thak hen phan kan se da forest holo ka hai na chawng ki jing yeng mi yeng ji jo da ka le brain khale ji ai tamo jo monak sing tamo sai gi tamo pade pan mi ba ko gi tonga tonga ma ching mai kya ma sum forest ai ni khang de do go revenue ni khang de ai a ba si lo ma tung da ko gi farm house song sagat na pa ada nga sai tamo so hai bi ba ko gi yin ba khar wa le se masigi maroi ba maram se department sigi strength se wat pan oi do ibra ta nga sai gi khoju ji ko gi tonga tonga pham kya ma so khina hana sahi nga se sahi mai manga imang uram da ba structure kya am sa jala iba pham kya da maroi na langol gi ranges me am se so me am dai ri ado siguma mayam sidi hojik fawbda ibik tawbagi wafam leitri base masigi matang sidina mok ngasagi right to gi forest right to gi makhada adugi case ku maga leibjala kai kai thamini su tang mamang jai thamgra khale ko ado ai nga sa haije gi ba khoi issue ani se court case pending leibesema hojik fawda case kya amko leibiri chi uji gi masing mating jang mam da adu bodi so many cases ka all law level dagi horga high court po ari appeal toba matam sida khoi gi Manipur forest rules matong ina khoi gi chief conservator gi office ta appeal toba case masing yam sema ari nga sai gi ama forest ek habe sema ari gi pata issue toba gi issue sema ko ari gi yes some nga sai gi forest khoi gi department ki khoi strength su yam sole ko lari bese khoi gi forest area se around 17,000 18,000 square kilometer around 70% ga mani lairiba koi gi lairiba farla bista makhoi bu haktheng na protect to godoriba ngak sen gariba koi forest guard forester head forest guard moi some 500 600 muktane ba adu mana adu tari on charauna staff amna koi keno se square kilometer 30 40 mukhi keno tawdorin protection tawdorin ne ko atop mainland india dadi atop state sing dadi forest guard amagi area se some one square kilometer 2 square tawona budi koi case myam lei na habi ko akoi sum u da koi gi khara outskirt oi ba khara hek yum khara hek ta ba ko yamadi chaw man ta ba na ta ba khara chum tawraga koi gi mamang se gi october taw gi su hangang gi su ngai re akoi gi khara sum mayam sum haina ba da yarni khangma mafam da oi big taw bugi wafam sum tholok pai tare natem adu nate ai nga sai hari ba sing to court ki kano du lo sandriba makhoina status ko thango har mafam de khon ibik tawru bu yaro ba ko adagi aikhoina leiriba sedon tribes sing side de koina sokos notice pire adu forest right ek makha de khoi settle taw biyo haibani ko adu tawdruga su yaro dorine ba ko sam madugi legend ke nokhra de leigane ba ko adu bu aikhoina eviction su dok tok daba adu makti natte hauki ba sahi 2015 16 mastadi akhoi eviction je akhoina mafam kharak tang se 2015 da aina depo central or matam da mafam da 75 all clear tawkhibana mafam da ko adagi second akhoi gi madu lorga iroi sembagi jaga sing da su akhoi iroi semada huji iroi sema singjin da gi jubo gi sambu matam ta le incroach huji amat ura mora ko same thing akhoi gi langodi ja police gi nokchup tham na mai ke ongtam full chapi ba there is no encroacher ko same thing akhoi gi awasing da leramba yum mayamum leramba to akhoi 2018 da June ki tarik ani dene ni sang adu loan ba eviction taw ge ba ko aduna eviction adu sina aso bo ke no gi ofam ni adu ge eviction I almost every day ni staff sing dena hek thena ofam da koi din nip at the but hek ma pham da koi new encroacher le tari kudak lok to ba se ko aduna siri ngasai gi eviction na besiti am ko noni adu ga khumang so hori ki ba sahi khara 2017 18 19 side da akoi some more nearly 500 encroacher de lok tho bane ba ko adu some pham khara da adum sajan basu sajan da bate natte aduna sajali besigi maroi maram de akoi na haisine he anoba ma detect to matam sida akoi pata paire ha bugumba ko pata paire na mana court he kano lo bugumba sigi kano simalai aduna miam punamaki sojok sang asiri ko aduga akoi na ngasi eviction to na ko eviction to bose khoi su nuaite divisional forest officer masa su nuaite nuaitrga su khoi di duty ni moreover ain hygienic idi ko
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯊꯤꯡꯁ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯁꯟꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁꯃꯦꯟ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯃꯠꯇꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ 2006-07 ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯗꯤꯒ꯭रेडेड ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯏꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯗꯒꯤꯁꯨ ꯎꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁꯠ ꯗꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯗꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯉꯝꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤꯗ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯞꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯕꯤꯖꯥꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯤ ꯋꯦꯔꯦꯚꯔ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ ꯗꯃ ꯃꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯥꯖꯜꯂꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯚꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ I think mamang da ina akhoi forest department gi representative da kha ama hangjagi da akhoi gi masigi assessment se langol gi dang hai tar ga su langol gi de assessment kyam tawbigre adagi mi masing kayano structures kayano haibsi akhoi adudi study udri adagi mapping udri adagi process to udri hai tar ada hojik sai nga across wi hadudi hojik ki mana haibat akhoi gi timeline dugi manung da khatane ada o langol da tariba langol gi pot sidai sidai yam chaur hai tar akhoi iroi sembadagi all chingmerong somgi som sai ki da hai tar aduga langol gi kano hai tar gadi langol gi reserve forest and extension gi hai tar gadi is one of the nati masidi akhoi gi Imphal gi di arc shape ta laibni swaina masi akhoi gi Imphal mayon hai tar main Imphal sigi di kano ni pura akhoi gi micro akhoi gi and ecosystem sigi di important akhoi water system gi in fact akhoi gi mawang da su sarkar mayam su hai gre akhoi gi lamphel part kan gani hai se lamphel part kan gi hai tar gadi langol range kan da bisuya roi ana ngasai akhoi gi forest ki representative hai bi ba masi mayam gini hai bise masi evict tawdori ba matraga already evict tawba gi masi debate si hen adin wang cha pham thokran khale masi gi long term future gi Imphal gi yeng tar ga su valley gi tang gi wa gi concept na tabada because Imphal da bi am tare mi mem se natra adu na tabada akhoi Imphal gi future next 20 30 40 50 years down the line madugi akhoi gi water system akhoi gi ecosystem akhoi gi mayam ji ising nungsit ki pot si yeng gi hai targari masi langol gi keno si arc se yeng da ya den khale adaida masi gi encroachment gi pot se is in different akhoi gi format se like hojik already tariba mi sing si legally or illegally masi akhoi akhoi even British ki matam da thaina gi adu matam da akhoi hojik already khanadraba pot se village forest can lay village forest ki concept si khara gai entertain tawba khot pa khara ma horami adu hojik di dum masi langse khara ban kale hojik hojik gi high ba unclassified forest more than 90% of the forest unclassified ne state government ki makha da leite
adubu village ki oina forest area moina nga aga selaga patches mayam di lei deba nate madu gi concept su pusalaga mi gi livelihood chu kanba adagi akogi mogi ngasai gi humanitarian ground gi hariba pots su masigi model se JFM gi mong da su already lei mi sing siga combine forest langol reserve forest sing se particularly langol reserve forest sing se combine masi cohabit to hai tare na ko madu gi model zum khana ba daka le brahani khale mden dadi si debate natraga court chan gi bada masi ke se unsettled to do ne adum over the years adum drag to raga leidori ne ana combine evict to gi high bi kon I think it's combine evict to gi mahuta combine masi akoi combine already lai riba mi sing siga settle to bugi combine madu gi model ama su khana ba chumra hain idi idain thamjani adugo hujiki langol gi pot se masi satellite su masi kano se lobuni madu picti am picre ada arc shape se masi larger debate ama changi sa koi kano na su akoi gi town Pradeep su haibi gi lack of political will am di lere very clearly and adudagi hen political will dagi hen na madu ga chana de ni political vision ama understanding ama akoi gi leadership hai tare political will nama labor and vision ama madu gi yaw sigi matang sida khana bagi di koi loi badi nai wai du matam je kitang tension bhai tare tetang thamyo ta minute ama phadan thamyo ngasai gi akoi gi karai akoi encroacher se identify tawraba tawtabra hai bese whole akoi sigi reserve forest protected forest labor encroacher law in ba koi identify tawre so was notice to almost 99% law in ba so was notice pirabane aduga hek aina sai jabro eviction se khutak te tawbuti abanate procedure he la laga di eviction tawri mi so dum masu dani phangdori ne ba aduna si law in notice pire law in identify tawre eviction aduga hoji kano sathari se ngasai kano sing athing bedu le taga dele sathari aduga unclass forest ki mafam dera koi unclass forest se right koi Indian forest sina cover tau tabani unclass forest se forest conservation action de cover tau among the harga forest department ki am full right til le tabako aduma ko koi joint forest management committee sing sine semaga protect tauri aduga sigi yam nungai ba pau haigadra koi gi how give a census last census is 2013 to 15 2015 to 2017 forest area ki census forest survey of India na tawri ne sai ne ki sai da umang area hang ka kiba se north is the only Manipur khakta ne 2013 to 15 stai da 53 square kilometer ma du matam je poi lore ne to ne how bi hade haibide khoi gi Manipur da lai riba maroi na khoi gi valley da lai riba miyam gi future gi damakta khoi gi lai riba reserve forest sing asi kan bayam thau tari aduga hariba reserve forest ta encroach to riba sing da so koina yamna awareness kumba yamna tangai phatana pi ba yabagi adugumba uthokpu lerega di hena miyam so masigi matang na khangbagi wafam mai dum adumak lakani hariba topic asi matang na yamna sangna khana jaba yabni dum ngasi ko ni matam leitabna marmuraga manu hunagi thorom sing asi oina de swada sinjage ngasi thorom asida pinela ahum nga sorga dum thara phonglok sari masini ngasi manung hunagi thorom masi kram to bige habado ekoi impact news ki email id impacttv@gmail.com natraga facebook page ta khan be pa yagani ngasi ko na de kaina be thang jari khurum jari